Pozdrav dragi gledatelji, evo mene ponovo. Imao sam jedan problem na računalu koji mi je smetao i koji vjerujem da smeta svima vama koji ga imate, a to je sljedeća stvar. Imao sam 3 particije na mom računalu, znači ove particije za one koji ne znate. C disk mi treba, ali D disk i G disk iskreno nisam nikad koristio. A mislio bih ih koristio, ali da mi stoje jedna u drugome ili tako da mi ne stoje te 3, jednostavno smetaju mi. Na laptopu sam imao 3-4 diska po ne znam 50 GB, smeta samo znači. Na laptopu sam uspio sve spojiti na C disk, jer je to sve nekad oduzeto od C diska, ali tu ne mogu, znači kao što vidite ovaj G disk je kod mene bio oduzet od D diska. Maksimalna vrijednost jednom disku je 239 GB, tako da na C ne mogu dodati ništa jer računalo mi to ne dozvoljava nikako. Ali mogu spojiti ova 2 diska. Za to ću koristiti program Home Partition Assistant Pro Edition 5.1. Znači možete skinuti besplatno demo verziju, ali s demo verzijom nećete napraviti ništa. Ja vam ne bi smio, jel tako, dati link za neki torrent da vi to skinete, neku piratsku verziju, ali vam mogu preporučiti da potražite na Google i da su šanse da ćete naći 100%, jel? Ali ja vam link ne smijem dati, to vam je minuta posla. Evo, znači kad otvorite taj program je dosta jednostavno, samo nemojte čaprkati ništa ostalo jer stvarno bi si mogli uništiti dosta toga. Kao što vidite tu vam piše kapacitet, korišteni prostor i slobodni prostor. Ovo je moj disk C, a ovo su diskovi G i D. Oni mi smetaju, to su prikazane dolje grafički. Ja bih ih spojio, a jednostavno desni klik, merge partitions, označim dvije koje hoću i uzmem zajedničko slovo. Ja ću uzeti disk D, nekim bude zajednički, stisnem OK. Napravili smo promjenu, nije spremljeno je, ali to nije sve dok ne stisnete apply, jer neće raditi. Proceed, yes, i jednostavno pričekamo koju minuticu, mani toliko 30 sekundi. Evo, kao što vidite, otići ćemo na računalo. Samo disk D particiju imam. Isto tako ja tu disk D mogu split na nekoliko dijelova, na jedan mali pa opet ovu G mogu još na više dijelova, ali neću se s tim igrati. A da vam kažem neku stvar koja neće ići, slobodno probajte. Ako idete probati spojiti vaš disk D i C i pojavi vam se ovo, znači da ga nećete spojiti. Znači ne možete ga spojiti, ali kad bi išli na D disk pa delete, ok, i kao što vidite to je sad slobodan prostor. I sad kad bi to išli ponovo spojiti, sad vam piše ok. I sad kad bi išli apply, proceed, pojavit će vam se ova stvar, resetirat će se računalo, neće napraviti ništa. Znači stisnite no i cancel i tu idete na undo jer nećete napraviti ništa. Znači možete resetirati, do sutra neće se spojiti. Ako se pojavi, ako se ne pojavi, spojit će se. Ova mi je ostala sad nelocirana, pa ću ići na create partition, daću joj naziv ime, povećat ću je do kraja i ok. I apply, proceed. Evo kao što vidite, bio se znači za pip s onim, pa ću stisnuti cancel, pa ću ići na undo. Evo ovako, znači do D diska. Evo, to bi ukratko bilo to. Hvala što ste gledali, nadam se da sam vam pomogao. Kažem, ako vam ide na C disk ide, ali evo meni je maksimum, znači računalo mi je tako napravljeno da imam te dvije po 239 GB, koliko već, 220 i nešto. Jednostavno ih ne mogu spojiti, ali kažem vam da na laptopu sam na disku C imao samo 50 GB, na disku T još 200 i nešto. I onda mi je počelo javljati da nemam više mjesta na memoriji i tako slično. Pa se malo neki dan, baš jučer sam išao kopirati film na laptopu i nisam mogu kopirati, nestalo me memorije na C disku.
Ja sam malo googlao i onda sam za ovo saznao i evo, radilo je. Hvala što ste gledali ovaj video. Pogledajte moje ostale video zapise. Reći ću vam za jedan fora video. Meni jako fora ovaj kako zaključati folder, pa pogledajte ga. A naravno, najuspješniji moj video je kako hakirati wireless, pa vi to pogledajte ako niste. Imam još dosta videa s pogledati, slobodno. Pretplatite se i pratite moje baje. Hvala i pozdrav.